Yes, ngwahe ikaze na karibu kuri Ndi UMUKRISTO TV. Reka nizere ko umeze neza, ukunda cyane bivuye ku mutima wa nifiyakire ubivuga. Kuri uyu wa mbere rero, tariki 21 nibwo hasohotse inkuru y'incamugongo. Ni inkuru dukesha Igihe, yanditswe muri iki gitondo ivuga kuri Papa Francis, umuyobozi wa Gaturika ku rwego rw'isi, aho bivugwa ko nta nubwo binavugwa byemejwe na Karidinali ko yitabye Imana. So reka twihuse cyane kadusome ibiriho. Umushumba wa Kiliziya Gaturika Papa Francis yitabye Imana ku myaka ye 88 y'amavuko, nyuma y'igihe yari amaze arwaye indwara y'ubuhumekero. Urupfu rwa Papa Francis rwatangajwe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 21 saa 1:35, aho Karidinali Kevin Fire yashyize hanze itangazo rivuga ko Papa yasubiye mu ngoro ya Data. Karidinali Kevin Fire yatangaje ko itangazo rivuga ku rupfu rwe ati: "Nshuti bavandimwe, n'umubabaro mwinshi bibaye ngombwa ko mbatangariza urupfu rwa nyir'ubutungane Papa Francis." Yavuze ko ubuzima bwe bwose bwaranzwe no gukorera Imana na Kiliziya, urukundo no gufasha abakene n'imbabare, ndetse ko yagishaga aho ari hose. Imyaka ishize y'ubuzima bwa Papa Francis yaranzwe n'uburwayi ku buryo yamaze igihe kinini mu bitaro avurwa indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero. Ku wa 14 Gashyantare Papa Francis yashyizwe mu bitaro, ndetse bigeze ku wa 22 Gashyantare ibiro bye bitangaza ko akomeje kuremba cyane, ko anashyizwe ku mashini zimufasha guhumeka. Ku munsi wakurikiyeho, abaganga batangaje ko impyiko ze zifite ikibazo. Muri iyo minsi abakristo Gaturika bo ku isi, cyane cyane ababa mu Butaliyani, batangiye guteranira ku ngoro ya Mutagatifu Petero bamusaba kugira ngo akire. Hari bamwe banagiye mu bitaro yari arwariyemo i Roma bamushyira indabo n'ibindi. Icyo gihe yamaze mu bitaro ukwezi, abaganga bamwitaho. Ijwi rye ryongeye kumvikana bwa mbere ku wa 6 Werurwe, ubwo hajyaga hanze amajwi ye ashimira abakomeje kumuba hafi mu burwayi bwe, ati: "Turi kumwe." Iminsi 38 yamaze mu bitaro yarangiranye n'itariki ya 23 Werurwe, ubwo yagaragaraga mu ruhame aseka ndetse anasuhuza abakristo bari bateraniye hafi y'aho yari ari kugenza y'ahitwa Gemelli. Yavuye i Roma icyo gihe asubira i Vatikani kugira ngo akomeze kwitabwaho n'abaganga, cyane ko yari yasabwe gufata ikiruhuko cy'amezi 2. Ku cyumweru, amasaha make mbere y'urupfu rwe, ubwo n'ejo hashize, yasuhuje abakristo mu misa ya Pasika, ndetse ahura na Visi Perezida wa Amerika J.D. Vance. Papa Francis yitabye Imana nyuma y'imyaka 12 ayoboye Kiliziya Gaturika ku isi, kuko yimitswe muri Werurwe 2013, asimbuye Papa Benedicto wa 16 wari umaze kwegura. Niwe wari umushumba rukumbi wa Kiliziya Gaturika ku isi. Watorewe izo nshingano akomoka muri Amerika y'Epfo,
ni nawe wa mbere wayoboye akomoka mu muryango w'aba-Justice. Apfuye nyuma y'uko yunze Kiliziya Gaturika n'u Rwanda. Nyuma y'imyaka myinshi umubano wayo narwo warajemo agatotsi kubera uruhare rwayo muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Mu mwaka wa 2017 yahuye na Perezida Paul Kagame, ndetse nyuma y'uwo muhuro itangazo ryaturutse i Vatikani ryavugaga ko yicishije bugufi. Papa Francis yasabye Imana imbabazi ku byaha no gutsindwa kwa Kiliziya n'abayo bose barimo n'abihaye Imana batwawe n'urwango ndetse n'ubugizi bwa nabi, bagaca ukubiri n'inshingano zabo z'iyogezabutumwa mu byabereye mu Rwanda. Papa Francis yagaragaje umubabaro ukomeye we bwite w'ubutaka butagatifu bwa Vatikani ndetse na Kiliziya muri rusange uturuka kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Anagaragaza kandi ukwifatanya n'abahekuwe ndetse n'abakomeje kugirwaho ingaruka z'ibyo bihe bikomeye. Iryo tangazo kandi ryavugaga ko Papa Francis yacishije bugufi yemera imyitwarire mibi yaranze ibyo bihe ndetse isiga icyasha isura ya Kiliziya. Nyuma gato yo kubonana na Papa Francis, Perezida Kagame yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter cyangwa se X amagambo agaragaza uburyo yakiriye neza imbabazi zasabwe. Iyo ni inkuru dukesha Igihe. Uyu munsi rero kuri uyu munsi tariki ya 21 nibwo Papa Francis yitabye Imana. Twebwe rero reka tumubwire ngo agire iruhuko ridashira. Ciao ciao. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.